Hai menaze ibeting chua ilung top pen menen main digyo zikri kuchum kamai gumara sam news kede rain sa CHUNA Times biagana pungwangar adaleng South Korea dene zimain digyo zikri kuna rimainge nte mena sogan du petkaize punine remro kachi be leshe weapon pambi hapling tet penne neilimbe gri rame comes chadbu be remro misonga tlechura betariam Star Wars project chun takai daleng Aipo herei mro kachi be tlura be program nen chet ka bezze North Korea de gugri limbe ponere me drone kamsia do buigule ka chuleng Newsweek ne mara sampo ga belu gumze apo herei mro kachi be leshe weapon pambi hapling pet penne neilimbe gri rame kamsia do buibe remro bizine block 1 je South Korea de ge mati market lungzu de lezai apo herei mro pambi haping pepe anuimik ne ngoma kule ka chuleng Zai apo remro leshe weapon cupcake kabe mize US dollar 1.50 cent rune leje sale South Korea de na kade re de di roge ralang beteuze agumbe kachi be remro te lungsuguri le ka chuleng Defense Acquisition Program Administration DAPA South Korea de gumbe deuge ningting geuza bambonen du petkaize panuine apo remro leshe weapon prencinte rateleuse lari le ka chuleng Nepal dege zimain digyo zekre kuna remaiting cho kunta ko chumpi hige Madan Astrid Highway Central Nepal Green Fiki ge gri dibe bus kana the bete ten memina reaction ko chumadu pungbe gri me kyuze trisulungyu kimia bekyu guys mina reaction ko chumete kaibe bam chimak lari le ko chuleng Indradev Yadav Chief District Official Chitwane ANI News ke telephone gene marasam pogaise search operation Zemena na basgri di bedu pebeta te kyo zala lekane tingnai shezuze tingri bezigene search operation ta te kyo hung bizebam dele sale search operation te kyo bihige mina hangchum ringpet medu regi ge pungwangai ze telela le ke choleng Official na saze meme kyo begene byakto ni begri di bek naze Katmadu te pegri Angel bus ke mina hangkame dai cholei zai kada bus Ganpati Deluxe Katmadu gene rota hat gor te pegri ge mina hang dai ke chodele ze sale Marasam pomene saze te bete te ne mina riak stroke chumroge India me mina hang stroke nu ne hangsuna ka zola le ke cholei Nepal de go body pay Prime Minister Puspa Kamal Dahane gridi bekna me kyo begene ngyu kimya bekyo ga di bedege kadeshi besam pe guys sokri ki gurezete me bo authorities dage nri petrata na search and rescue operation te kyo rarangai dele World Health Organization kadere de dige mi pumsak ibedege ningting geuze bambone the mind dige zikroket bamai ge saze kadere de dige tingna mi puiken sangne COVID-19 rarit ne zemina chakir haisna medu tezet lari le ke chuleng kachebe zigene at high risk population COVID-19 hararit de to semebo kaching me panuiting kum riak stroke sige ba malay na du COVID hararit o makra rehu kapkan to balam patol di ber merang ya gai deling Kadere de dige mi pumsak ibedege ningting geuze bambo go pasuite pu WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ne kadere de dige COVID vaccination harit omagra rehu kakanto belam samkyu di bezegene chirarang to gaise ningting geule ise sale marasam pomanai ke ketche zungo ze manne ze kampo bihi press conference ke kadere de dige mi pumsak ibedege ningting geuze bambo go pasuite pu ne saze kadere de dige COVID harit ne zemna sain dote chebambe data roha ko gabena rangze COVID vaccination harit ongma rare kapkan tobe chamkyu dibe health worker re ki ge mata te manai kaching me apnoiting kum react stroke si ge ba me dui changke de leje saleng WHO ne saza COVID pandemic change kadere de dige zemna millions na COVID-19 rarit ne roje charai de le ke chuleng United States ne Germany de ke long range missile kuhumelim hangze ke de ke lim kaluze pokpe remro kairan ranga beze Cold War style confrontation US ne Soviet Union Russia ka ke 1945 kumgine 1991 kum kachang kabok pe che chokyang na ne prenchi meize insam ka ngebe ka ne spy kana ka rete makse bilung ka re benai bilung kan chokpe bambe tingumze perai guleze Russia ne the 9 DQ zikruket ba ma ge sale Aize US de guhanglia pe bambeki White House ne NATO summit Washington DC get at you begin to pet kaize United States ne Germany de ge longer range missile kumelim hangze de ke lim kaluz
pokpe remro ding kumchang na jang ka strok kumlongge kai je Europe dei Russia dei tu ka kai begene Zumbia gai jang gumgaira kai gulei zen dupet kai lubet change delei Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ne marasam pome state TV reporter ge sa se US ne Russia na West de kakke Cold War hange pe pibang dim churai la delei je ka sian dam gai delei Dmitry Peskov ne sa je US go sam razig ne Russia dei ne punida ga ka bam balai ne te rolu je Ukraine de siguit se reitu git se bam gulei je salei Manipur sokri ne rehe zubako du chi rarang to guys kan rabage tu ra rehe rame sedi be zuma bodu kchu solo zarangai delei aipo sam kala le si pepet ka be drug control administration director of health services drug inspector y ronen singh ne the 9 dq zikru sumai ge rehe zubako nu ne rehe zubes bam chemist druggist pharmacy medical store manipur de ge let's say telung melei ne du chi rarang to guys kan rabage tu ra rehe rame sedi be hangsam ku medical store nu ne chemist ke rehe zubam ge na kakke duina begene tuin sedi be rehe rame zube chipel ubechange sam kala le si pepet kai deleng manipur sokri ne rangsi chak kai je kan rabage tu rabe rehe rame sedi be zubeze india de go hindi le sikwak rule 65 17 of the drug act 1949 rule 1945 te pangdele jai apo hindi le phemak medu hindi ne le de ralang bului gumje thatun je mak pem fuige rehe zube sowe khamlu je hayang ira be jegene tatu khilei je rangai dele Himachal Pradesh Mandi Lok Sabha constituency BJP MP Kangana Ranawat ne rangai je pagu constituency gine tingnami puing sang ne pachu hadora kemi wang me panigu Aadhaar card te wang rangai dele Marasam po medaga Kangana Ranawat ne rangai je pagu office ne tingnami puing sang ne pachu hadora kemi wang me minami songa me du hadaw dele chi me roge tourist pabam cham cham te betu te robako du don suize pagu office ke ta toimenai padage patol sheba misonga hadawze Aadhaar card nangle je sale Zai Aadhaar card te wang buruna makche pachu hadora balam purpose of the visit to lesige rogai ranang le je kachole Kangana Ranawat ne sakatimi garai je Himachal tingpem biaga lungmera mene pachu hadora peki Manali ge na wangje hadobui le jai mandi ge lungmera mene pagu office me wangje hadobui de le je sale sige Congress leader Bikramatia Singh ne Kangana Ranawat gu sam kala du ki kan ruize hainen chaza klanga me ane padena me le ne du chiga habele singa je hadora nang le je sale विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए India de gosam rambe ki hulang dilang be Supreme Court ke hatura me tatu ra kalanga me bone Senior High Court Judges hangna Justice N Kotiswar Singh nai Justice R Mahadevan du Supreme Court ke tatu do de leise panai ji pe ke gai de le Supreme Court ke hezi pe ke gai be pheugai dina Justice Kotiswar Singh ne Manipur de rogere lang be tuze Supreme Court ke tatu be pe changu de le ke chewleng Justice Singh je CHUNA ge Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh samrambe ki go pe pe changje tamung bung jala le jai Justice Mahadevan ne Acting Chief Justice Madras High Court ke tamung pung je bam de le Zeme Baptist Association Assam ZBA ne dimchu ga be second youth sport meet lui bome meza pom ira kan thaben dui dikyo je squeating kum chang aja kamadai da maignen thasu je zimain dikyo je kro ko na rimai ka chang pi songkhai ko kum Baptist church kene inen thaloi pet kai deleng Second youth sports meet gosam puiza run to win 1 Corinthians 9:24 tri kan jubege kapak melene duira pakahli le ka cheba sam pui kangene thawang bege lui bumara men thachi mera mene pnusi ize ka zogai de le aipo utariam ge Sri Haralam ing biria me Zeme student union Assam gu vice president ne sangpei chief guest ga de le Second youth sports meet lui bome meza pum ira kan thaben duige thabezet pezet misong kan thawang dele amera meze football volleyball relay race 100 meter race sack race tug of war shot put javelin throw rahang manai hloi mahange apo game reme thawang dele marasam pomene saje second youth sports meet tariam dimchu ga beze lui bomara madage puni meza pom ibamra teamwork na sportsmanship team to churahang jigene jet kai zen ranga ko le ku chule nalang besam te je organizers ne apo second youth sport meet tariam ge team te je ko zoga mele nai official na well wisher amedu ko to besam pe gai je punuinen cha je po tariam ge ko zoga be jigene po tariam lui ibege te fuiga lu de le je punui si besam pe gai de le
Pigai zang kingani melay ne du to delay azina lungta pen me na mai gumara sam news chuna time agina logai delay